Shukor nakaslem jong unongsan hima. President ke Lumpering Sports Club uba ayai ne nong klau. Ula ai kajing ro ya ke sarkar jela badi menteri rangba ukan rat ke sangma uba trei borba ban pinstat iki kampen roi bad ula ong ba omyo menteri rangba shu ku mau. Uba nong klau ula pen pau ya ke ni mentaka sngi ke santarik no pra arjar pesau haba keren shapang kajing pinstat menteri rangba iki kam ke bedei pening ke tanat klau jang ke sarkar jela ke dorbar shnong apa Lumpering bad ke Lumpering Sports Club nak benta ban penbit penbiang yang jalan kam ke dorbar shnong bat ke sports club. Ula ong bahapo ke jinyalam uba sanbor shulai ke MLA bat urang ba shnong haringkat ke jin trelang ke tanat klau ke sarkar jela lembat kiwe ki tanat trekam ansala ban pen urlong ya ke madan ha apa Lumpering nak benta ke jin mentoi jengki khun samla bat bakin light na ke jin di jing bam ki basnio. Uba nong klau ula ai khublei ru uba sanbor shulai uba trei borba ban pen urlong ya ki kam pen roi ki babun bat ubalong shisha uk patrai kumba ujuang. Nong khmat jongi ilabu ya ke jengkular hang ne khmat jong u pai ba ban penyo ya ka standard ground ya kene kamadan te ngala long benyau ba bangan i ba ki kat banang mi ki senempan ki kita ki kam ki jam ki khamur long te hadin bangalabat iladi kum presiden jong Lumpering Sport Club haringkat ki member ngiyong tong ni arab yi ba sanbor kum on me dia jongi nomor impact lut ya baro kawi ke konsumsi nadu ke basdang kakam hadu ke bekut kakam ngong ila bun kampalan to ong tongin ya lek no kawi kakam hakaba mangi ngin yarap i khanang ba mai inang yo su ya kajing sania no pajba tiana kalyang jonga ngala sim kene kakam ngala proses hadin balado proses marsin proses kene kakam nga pha ya ka city sai DFU tengas ngo hakane ka step bangin ai kajing thakti nam tai DFU namar balai ba marsnyo ya ka city nangi ila proses kalapoi sa iba lindo kum ranger ila proses kalapoi sa iba meliam ngam kum bid officer hangta kala nangwan susu kejing itanat ayawan ya sorbi ya kene la yawan si gini kipek pi gini kipek ki bangila ya si te kani ka kamu kalong baik ba kejing kadai kejing trei sitom jong ka forest department kini ki bodon dekat ani tong ini ai jing thakti swai ki boleh sibun ba iki ibar khoi ba mafi kila le ba te hadin jong kata bangila debyo ngiyong nginum la banyak like ya MLA jongi udai ukpa ban udai ukpa trai sisa kumbai jukam ke jeng sngau jongi ngilai chiyeng habang ngilai chiyeng ong ba sanbor lalong kane kakam la biang kila yele kumne la yarap yanga ngala suk to ngin yelek no mantaban bu ya ka appointment bat chief minister marsen ong kumta ila phun ngi long la yo mo appointment ni dai lemondi marsli lemondi ila ai bat dum badam ye kendu yo chun star tingi sngo ban ong bakador barsnong opar Lumpering haga jing yalam jong iba sanbor sulai kum MLA jongi haringkat chief minister jongi mo Konrad ki sangma marsin ye kendu klem pendu mersi mengi uang peng kene kakam bapila ai 5 time more kamut sansya ya kane kabanan benginyo sansya bapila ai kajaka sa forest department tengin proses no ini kakam ngasngau burom sisa ya UCM Konrad ki sangma nginum yo CM su kum u Konrad sukarpan haringkat iba sanbor ususim baik ka phone dum nam la phone ya u PCCF wood la pha communicate bat i ba sanbor tika ai ka jing trai ka jungi ka long ba phi i bangi song hang ne manta ban pendep ya kakam tingi ai khublei ya chief minister ya ki officer na po ki department bafir ba inpun orlong ya kane kakam kat kumba i ba sanbor ilakular hakmat jong upai ba ngasoban ai ka jing thak ti ya i ba sanbor kum MLA jong ya na kalyang